Ömrünüzden densoluklarınızdan, rızkınızdan bereke versin Allah Taala. Niyetinizden bereke versin Allah Taala. İnşallah benim yaxşılık kalaydı. Ergan'da çok çıkaydı. Ança-munçalar men 4 ay akşama ağır olup kaladigan, biroq 40 kun degeni var mı yok mu dese, andaylar var bizde. Oşo 4 ayga turup alganlar qana 40 kunga tursun biz. Endi bu jamiyat erkekçe olsun. Mana maşallah. Maşallah. Allah razı olsun Allah'a. Kudayım bereke versin. Oturumuzda. Rahman. Allah razı olsun. Allah'ın dini için. Allah gördü. Perişteler yazdı. Niyetimizi de amalımızda. Hem aylarında özünüzden periştirinizde. Vakit az. Niyeti tar. Bağız üspet etmeyiz. Vakit dünendeydi. Periştelerge jazdırganыңızды kağızga da jazdırıp koyamaz. İkinci yolu güve olup koysun. Perişteler İtalya'da yazdı. Uşunu kağızga da jazdırıp men sentyabrda, men avgustda, men oktyabrda, men noyabrda uşul жоопкерчиликти ар бирибиз өзүбүз албайлыбы? Кандай дейсиздер? Болобу иншалла. Allah razı olsun. Эми мындай кылайын. Ушуга бекемделиш үчүнчү сразу 4 айга шайтан чыгарып эле жөн отура турган киши эмес ал. Ал анын үчүн чыгыш үчүн ай сайын 3 күн берип туруш керек. Ай сайын биз качан 3 күн берип турсак бекемдеп турабыз. 27 күн үй бүлө бала чакага дүйнөгө 3 күн ахиретке чыгып жолуна өзүбүздүн ушуга иншалла чекеде калып албайлы. Азыр 1 айда 4 жума бар, 4кө бөлөбүз. Ойлонуп туруңуздар. Мен 1-чи жума дегенде турабыз, кайра отурабыз. 2-чи жума, 3-чү жума, 4-чү жума. Bir жумада ойлонуп сиз кайсы жумага ылайыксыз? Мен 3-чү жума чыксам проблема жок. 4-чү жума чыгам десеңиз проблема жок. 1-чи жума чыгам ар ай сайын проблема жок. Бирок ушул жерде иншалла баарыбыз 1 айда 3 күнгө баарыбыз бир барып келейик. Ал кандай? Мынау жерде мынау 4төн бири 1-чи жума кетти, 4төн бири 2-чи жума кетти, 4төн бири 3-чү жума кетти, 4төн бири 4-чү жума кетти. Өзүбүздө чыгабыз, досторду алып чыгып келебиз, үй бүлө дуа кылабыз, бала чакага дуа кылабыз. Өзүбүздү азыр айткан бардык маселелерди такыбалыкка күчөтөбүз. Ошентип иншалла азырга жетти. Алхамдулилlah, Талас районун карма. Алхамдулилlah, жакшы жандандырып алса, Талас областка. Андан кийин жети областка. Кандай дедиңер? Таярсыздарбы? Мен Кыргызстандан бүткүл аагам. Ошого иншалла 1-чи апта чыгамдар. Кол көтөрүлөчү жөн эле. Ким 1-чи апта чыгат? Бекен. Кудай кааласа Алладан дуа кылабыз 1-чи апта. Олуңуздар үчүн. Allah razı olsun. 2-чи апта. 2-чи аптага, барака. 2-чи апта кимдин ниети? 2-чи апта машалла. Ойлонуңар, көтөрүлө. Бисмилlah. Allah razı olsun. 3-чү апта, 3-чү апта. 3-чү аптада кимдер бар экен ана? 3-чү апта. Эми калгандар бар 4-чү аптага көтөрөбүз. Всё. Allah Taala razı olsun. Bağdığınızlardan Allah Taala razı olsun. İnşallah birbirimizle dua kılayın, birbirimize yardım verelim. Allah'ım kabul etsin. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke.